Te no pula be si simpan priang spy bi bro chani YouTube channel janga ka jing tip technology kan ni singi pula be ko apni kai pi kan ni bran kam ba kum nu ba phila ban save your Aadhaar jang pi ma tu Aadhaar number jang pi shubo pidan number phone baling ber Aadhaar jang pi shubo number phone jang pi uja te kidan ki be tam te ki pedan kam te saja ai pat ki bas new mo ki legal action ai te kan sa jenjar pat ya pi nomor tu number phone ula link ber Aadhaar number jang pi ka sen jenjar ya pi te link ni kai pi ba kum nu ba pin la ban like ni kini kijing snew dia pila ban buat dia kini kijing petai jangan mentah nengkong do pidi ban la ya po Chrome browser da pila la ya po Chrome browser sa type ni TAFCOP da pila type untuk sa klik ni search da pila search kan sami ni TAFCOP consumer portal kani gade ke jongka India ma pila ban ni gov.in kita ni kani website kemudian jongka government of India pila ban ni kani Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection. Ban protect yang ni mo kitrai Aadhaar mo mo bangin light pani you. Kani kita currently this facility is only available on Andhra Pradesh, Kerala, Rajasthan, Telangana, Jammu and Kashmir, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland consumers. Kidan tang hak ni states, cek wiki states padan dah. Tengi ni deh pot Meghalaya, deh kalong tengi nak enter you ni mobile number kita ni. Dengan enter nak you ni mobile number na. Tengah ada enter dengan request OTP. Ini nak connect kan load kan dia. Bila ban i ka state jangi ro nilong eligible ban. Ayu kum ni mo ban ong yaki ban sina ka report ba dan pendan kami number jangi. Te ula point ni OTP ngan type ni OTP 343913 and validate. Biar klik untuk validate. Dalam klik validate kita tahu ni list of mobile numbers registered on your ID. Kamu how Aadhaar number jangan mah. You may choose to select the numbers that are not in your name or not required and submit your report. Tengila ban choose your tahu number mah umpam ngim dan kam lah ni ba ngisak tu lah ni. Bedan kam tu number jangi. No action is required for the numbers you need to retain. Your number kila batang ni tapi lah sebut bayang ni kita ni showing two numbers mah. Bila iu ni dan arteri ni number jangan. Teu ni berarti ngapan dan kamang ahi. Entah rei sebut pidan lai tulis sau tulis number mah sebut away lagi ni number dei ren number jampi. Tiap ai kum ni kan piap tik ang tu. Tiap tu this is not my. Tapi ada ai tu this is not my tiap ai ni report. Ni harum report bagi tu klik ang tu. Tapi ada report kita kan sa mi kan ni feedback syaki mah. Syaki ni kita Telecom Communication. Insa sim klik ini kan TAF kop kan ni Telecom Analytics for Fraud Management nama taki fraud mah ya dan kamba ya dan balik fraud mah lembaga Aadhaar card do jongpi de pila ban like nak ni fraud kan ada pi ayu nak di register nak yo tahu number bapim dan cu ala di de pila ban like im kan naki eki jing snew mah kenta mang ni berthai ba mentah tengi scam kan ni video kan ya rap pi ui perlok kan ni kalong badan kam ha pi dai ban pej ba ini nomor kani ke kalak ban puas ki legal action mah te kulai sibon pi rap ini video jonga ngai scam kan ni video kan ya rap pi ui keblai sibon